jidudu abaye o ga o ma na makaji ba mo jiku pogo amo ko jiku ala ba mo o do pon wo amo ko jiku ala ba na to mi kole enwo kataba si kome na ko ga ye na ida si me ga think plego egbe abenenye Ghana vijiji Ghana sohe afina tenwa plan dudu adi foto a enyenyi nkasasala du commento itae na amo odowum amo fukpam amresia de avifambo du comme sesam ye never be apong na mi o never awo politics ebo yo mo yo teachers whatever allowance yo ya amojiku pogerenju. That is the reason why na kobe okata naturally amopojiku kama kobe ye teva gle penya nko kokobe kaka mi dak pene be over mi dak pene fia okata chote po bu okata ava akpe let me the former vice president penya one let me go otu for fia baba nuke na boba fia baba eko pere anlodu and then the kingdom anu jigare mi no gbogbombe Ghana dua nyakata mi apedue America ominya ye na nya history ado enya yo jova ya na koba miawo ehwao ble Ashanti to America ominya evado te pade le Ghana pe history ado Ghana pe nyauma ye yevuo ado miapo colonial master so ono aba won ble Ashanti wa amo. Subscribe to Everlove TV on YouTube. Those of you watching on Facebook, please. Those of you watching on Facebook, please. If you really want us to continue this job and do this for you, be in your various houses and then be watching this thing, go to YouTube, subscribe to Everlove TV and put notification on so that anytime we bring this content, you'll be the first person to have it. America omiya dremele miya domo damia za dum yo vagere miya mala enyenyi ke ko jijove ebe vava iko ekata ko fiambo America ko miya kata minya edremelio atwa chope anro du comme ava de son le bluni gbaji na kata America minya ngoyi ko jimile de ka wo ko jimile de na Ghana na kokko yi ngoyi akpe as a youth nyake na gbona youth yo le Volta region ike wo over video enya ko magbona sohia o nya be sohia we tuna doa miga buba America te pare choge ava tu doa na mi o miao sohia o miao anro vijiji o miao anro sohia wala be mia je gbagba be miga tovu na do azanji afi mia gbova mia pa tu omo mi je gbagba mia no vavam mia wo deka na company la si o le gain ado kuma si aje gbagba be ye ko de ko be afia na mo na ko dowo na edowo pare le te pare ye wo majim jagba be ko magba bo makawe le to ma ya ton ayo de okpere yo ala mia kata mia wo deka na mia tudua. Akpe Benedro Ejenam le egba panga kaje me I really appreciate this very one. Thank you so much. Akpe no.